I heard If You Start Me Up by the Rolling Stones as in Yugoslavia, you'll never stop. In Yugoslavia, in Yugoslavia, you'll never stop, never stop, you'll never, never stop. In Yugoslavia, you'll never stop. No, you'll never eat, you'll eat, you'll. Dobrodošli u četvrto izdanje Srpske internet emisije. Danas smo pripremili dosta zanimljivih i interesantnih tema za vas, a prva od njih je... Razapet u Nišu. Dakle, 1. marta na rođendan lidera SNS-a, stotine postera sa njegovim likom razvučeni su između bandera iznad Voždove ulice u Nišu. Uzbuđeni građani čuli su se sa strane ulice kako komentarišu: grad nam ovako nikad nije bio okićen, ni za svetsko, ni za evropsko prvenstvo u rukometu, ni za godišnjicu Milanskog edikta, a ni za Novu godinu. Iako ne znamo da li je Vučić porodičan čovek, mnoge žene i devojke njega smatraju poželjnim. Povodom toga, Jelena i ja smo rođendan našeg budućeg lidera provele u slavlju, kao i ostale mlade neudate devojke, uradili našu horoskop kompatibilnost sa njim. Ja sam bila jako razočarana ovim rezultatima. Dakle, Jelena je mnogo bolje prošla od mene, ja sam dobila samo 49%, a Jelena je dobila 70%. Da. Kako si se ti osjećala u tom trenutku? Nadmoćno. Osjećala sam se veoma nadmoćno, 75% je ipak veliki procenat naspram tvojih, mislim, nikakvi skoro 50, tako da... Da li će to uticati na tvoje ponašanje na izborima? Na izborima? Pa razmislit ću. Ako želite i vi da pogledate da li ste kompatibilni sa našim potpredsednikom vlade, Aleksandrom Vučićem, možete na linku ispod da proverite koliko se slažete sa Vučićem.